Быйылгы бу биһиги Түркстан Государственный федеральный институт по ТББС хылынан биһиги бу хылга юбилейный практилер итавыт окурдук биһиги бу бастыгынан Игорь Потровтен бу учаттар икки адларгар бу зарече верахтарын кагаларгар студентлерга анамыт бу национальный многоборьяга практи итанарабит. Бұл активитеттен именно бұл эдер чаткал ден анатыбыт барата алтта көрмнях манаттан бұл дигин онюттан ората денеттен ehенечи хүрүү тоннугар чылношны хүрүү бар оннаттан ыраханы көтөгү хок онон ата бу ону дигин онюттан көргөндөрүн ари чачатылдыбыт варианты ден анан бу мантан хеттерен холоро бу Игорь Потров көрөктөйбүт бу биге эдер чаттары бу национальный көрүнгө сыгырамыт халкы киндер бу национальный многоборьянан дертналар биге кых онна мотивация беребит анан халкы бу көрүнгөнөн дерттан халыктар демет эренебит. То быйылгы бу юбилейный хылбытыр гытылар күрәтелебитнән болалар аты биге волейболга, капсагайга, тустуга, матчевай встречалары орыктакбыт. Ол курдук атын өрөх заведенияларын кытта көрсөмөт, бәйбит таны выездамыт. Итинде курдук бу юбилейный хылбытыр тарихиннер болуктактар. Ону таханан быйылгы юбилейный мероприятие Дети Азии кемигер итылыга коракка үз хатынга оннотон биги выпускниктар бүтүн ыңырабыт. Оннотон быйылгы выпускниктар бүтереме анамыт бу бебес сыл Лүләвит институт именно өремит выпускниктар бүтер ананеме әлбә хурактыйлары итәргә буланды бит. Онан баргытын бу быйылгы институт по ТББС хылгар итыллар юбилейный тарихиннер битер, хурактыйлар битер, конференциялар битер, келен көктөк кыттыны алар гытыр ыңырабыт.